Red Blue JD. Byari bimaze iminsi bivuga yuko muri Amerika urubuga rwa TikTok rushobora kuba rugiye kurangira ndetse no guhagarikwa muri iki gihugu. Nyamara ariko nubwo byari byavuzwe ko rushobora guhagarara, byari bitarafatirwa umwanzuro bakiraho ngaho ko nategeko na rimwe ryabyemezaga. Gusa kugeza ubu tuvugana, Perezida Donald Trump yasinye iteka rigamije gukumira imbuga ebyiri nkoranyambaga z'Abashinwa arizo TikTok ndetse na WeChat. Izi mbuga zikaba zishobora kutazongera gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi 45 iri imbere. Zishobora kongera kwemererwa gukora gusa mu gihe zaba zagurishijwe kuri Microsoft cyangwa indi sosiyete yose yo muri Amerika yakwemera kuzigura. Nkuko bisanzwe rero mu gihe abandi bantu baba bari mu bibazo, abandi bo babyungukiramo cyane. Bishatse kuvuga yuko mu gihe TikTok yugarijwe n'ibibazo uruhuri muri Amerika, nyiri Facebook Mark Zuckerberg yamaze kuba umukire wa gatatu ku isi nyuma yo gutunga arenga miliyari 100. TikTok nayo irimo kuvuga yuko igiye kwitabaza amategeko kuko irimo kubangamirwa bikomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ngo nta mpamvu ifite zumvikana. Ngo ayikaze muri iki kiganiro ayo ibingibi byose tugiye kubirebera hamwe mu buryo burambuye. Igihugu cya Amerika kirimo kirashinja zino mbuga nkoranyambaga zakozwe n'Abashinwa ko zifashishwa mu bikorwa by'ubutasi na guverinoma yabwo. Mu minsi ishize rero Amerika yavuze yuko ibikorwa bya TikTok bigomba kuva mu maboko ya ByteDance Limited, iyi sosiyete yo mu Bushinwa yayishinze hanyuma ikagenzurwa n'indi sosiyete yo muri Amerika, kandi nabwo leta ikaba izahabwa ku mafaranga yaguzwe. Ibyo ngibyo rero ngo bikaba bizakorwa kuko leta izaba yabigizemo uruhare. Gusa muri iri teka ntabwo havugwamo yuko hari umubare w'amafaranga azajya mu isanduku ya leta mu gihe zino mbuga nkoranyambaga zizaba zagurishijwe. Niyashira iminsi 45 izi mbuga zitaragurishwa zikaba zizahita zikumirwa muri Amerika maze nizongere gukora. TikTok yamuritswe mu mwaka wa 2018 mu buryo bugaragara, ni rumwe mu mbuga nkoranyambaga rero zikoreshwa cyane muri kino gihe, aho nibura kugeza ubu abarenga miliyoni 800 aribo barukoresha ku isi yose. Mu Bushinwa rero ByteDance yakoze TikTok ikayifite urundi rubuga nkoranyambaga rwamuritswe mbere yayo rwitwa Douyin. 57 by'abantu bakoresha zino mbuga nkoranyambaga bakaba barizwa mu Bushinwa, mu gihe abandi 36 barukoresha biganje muri Aziya. Ubu TikTok ikabiza ku mwanya wa 15 ku isi ku mbuga nkoranyambaga zikoreshwa kandi zikunzwe cyane. Kugeza ubu kandi akaba habarwa nibura abantu miliyari 2.5 badownloadinze runo rubuga kuri internet barukoresha muri telefoni zabo. Muri aba bose hakaba harimo miliyoni 175 zo muri Amerika nkuko byatangajwe. Imibare rero ikabigaragaza yuko abantu barukoresha barutakajeho byibura miliyoni zirenga 90 z'amadolari mu mwaka ushize. Mu gihe cy'ibyumweru bitandatu rero uno rubuga rugomba kuba rumaze muri Amerika, sosiyete ya Microsoft nimwe mu ziri mu biganiro bigamije kurugura, ndetse umuyobozi wayo witwa Satya Nadella yatangaje yuko bagiye kwihutisha ibiganiro by'ubugure nyuma yo kuvugana na Perezida wa Amerika Donald Trump. Hashize igihe inzego z'umutekano muri Amerika ziri mu iperereza kuri TikTok, aho ishinjwa kwitanga amakuru y'abantu bayikoresha muri guverinoma mu gihe cyose yasabye. Usibye urubuga rwa TikTok n'urundi rwa WeChat narwo rukaba ruri mu zizakumirwa kuri iyo tariki mu gihe nta kizaba cyabaye. Narwo n'urubuga nkoranyambaga abantu bakoresha bandikirana, ariko kandi rushobora no gukoreshwa mu kwishyurana. N'urubuga rero rudakoreshwa cyane hanze y'Ubushinwa, ariko kandi bikaba byagura umuntu uri mu Bushinwa mu gihe abadakoresha WeChat. Ibibazo bitandukanye rero birimo gushinjwa TikTok bikaba ari byo birimo gushyirwa mu majwi byo kuba byatumye ubwo umuherwe Mark Zuckerberg yinjira mu rutonde rw'abaherwe batunze miliyari 100 z'amadolari. Umuyobozi mukuru wa Facebook ariwe Mark Zuckerberg yinjiye mu rutonde rw'abaherwe batunze miliyari 100 z'amadolari ku isi nyuma y'uko imigabane muri sosiyete ye yiyongereye cyane. Mark Zuckerberg akaba yinjiye muri urutonde rw'abandi baherwe babiri barimo Jeff Bezos washinze Amazon ndetse na Bill Gates ufite sosiyete ya Microsoft, nkuko byatangajwe na Bloomberg Billionaire Index igenzura ubutunzi bw'abaherwe bakomeye ku isi yose. Kuri ubu Zuckerberg y'imyaka 36 niwe muyobozi wa Facebook, akaba ari nawe munyamigabane mukuru muri no sosiyete ikora cyane ibijyanye n'ikoranabuhanga. Ubwiyongere bw'umutungo wa Zuckerberg bukaba bwaturutse ku kuba imigabane ya kino kigo ku isoko y'imari n'imigabane yariyongereyeho agaciro ka 6.5% kuwa kane,
nyuma y'umunsi urubuga rutangije rurizi kuri Instagram uburyo bworohereza abayikoresha gufata amashusho matoya barangiza bakayahuza n'indirimbo. Hari abavuga yuko rero ubu ngubu ari uburyo bwakoreshwaga n'urubuga rw'abashinwa rwa TikTok ubu ngubu rutorohewe muri Amerika kubera nyirantarengwa rwahawe yo kuba rwavuye muri icyo gihugu mu kwezi kwa 9 mu gihe cyose rutagurwa. Zuckerberg akaba yanaboneyeho amahirwe ahita atangiza bimwe mu byo TikTok yakoraga cyangwa se yakuruzaga bayikurikiraga. Facebook kandi yariyerutse gutangaza ko imbuga nkoranyambaga zayo zirimo WhatsApp ndetse na Instagram zikoreshwa n'abagera kuri miliyari 3 hirya no hino ku isi, zifite byinshi cyane zigiye kuvugurura kandi bizaryohera abantu bose bazikoresha. Ubwo bwiyongere bw'abazikoresha bukaba bufite aho buhuriye n'amezi abantu bamaze bari mu ngo zabo kubera coronavirus, kuko internet n'imbuga nkoranyambaga ari byo byari bisigaye bihuza abantu. Muri uyu mwaka imigabane ya Facebook yiyongereyeho 30% ku buryo mu bukungu bwa Zuckerberg hiyongereyeho miliyari 22 z'amadolari kubera umurindi w'imbuga nkoranyambaga zirimo gutizwa umurindi na COVID-19 ndetse hakiyongeraho kuburabuzwa kw'ibigo bitandukanye byo mu Bushinwa. Nibyo byatumye Mark Zuckerberg abona urwunguko ruturutse ku mbuga zibarizwa mu kigo cye cyitwa Facebook Inc. aho kuri iyi nshuro ageze mu mahirwe 3 ba mbere ku isi, akaba ari ku mwanya wa 3, akaba kandi umuntu wa 3 kuri uyu mubumbe ubashije gutunga miliyari 3 z'amadolari. Nagahigo rero gakomeye cyane aciye, dore ko ku isi tuwe n'abantu basaga miliyari 7 zirenga, abantu 3 bonyine ari batunze miliyari zirenga 100. Ubusanzwe isi yari ifite abakire babiri aribo Jeff Bezos ndetse na Bill Gates babashije guca kano gahigo. Kuri iyi nshuro rero nyakubahwa Mark Zuckerberg, umugabo wamamaye nk'impirimbanyi y'ikoranabuhanga, akaba yabaye umuntu wa 3 nk'uko urubuga Bloomberg Index rusanzwe rugaragaza ingano y'ubutunzi bw'abatuye isi rubigaragaza. Mark ni umugabo ukiri mutoya cyane ufite ubutunzi buhambaye ndetse akaba ari nayo umuntu mutoya cyane mu bakiri 10 ba mbere isi ifite kugeza none. Afite imyaka 36, akagira umugore n'abana. Niwe washinze Facebook, akaba ari nayo muyobozi w'iki kigo mukuru kugeza none. Magingo aya Facebook ikaba ifite agaciro ka miliyari 527. Muri minsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero iri mu nkundura n'ibigo by'imbuga nkoranyambaga byo mu Bushinwa. Ibingibi kuri Facebook ni inkuru nziza cyane kuko izasigara nta kigo na kimwe bihanganye, ari nawe bihera bivuga yuko ari inkomoko y'ubutunzi bwihuse bwa Mark Zuckerberg wamaze kugera kuri miliyari 100 z'amadolari. Hagati aho ngaho kandi nyuma y'uko ibigo bitandukanye byo mu Bushinwa birimo kuburabuzwa kandi bikagorwa cyane muri Amerika, TikTok yavuze yuko iribuze kwitabaza amategeko nyuma y'iteka rya Perezida Donald Trump ryo gushaka yuko ino application yagarikwa muri iki gihugu. Iyi sosiyete yavuze yuko yatunguwe cyane kandi yatangajwe n'amagambo ya Trump yaherekejwe no gusinya iteka ryo guhagarika ino application muri iki gihugu. Kino kigo cyashinze TikTok cyavuze ko bitangaje cyane kumva yuko Amerika ibashinja ubutasi maze basaba ibimenyetso byumvikana aho kuvugira mu kirere ibintu bidahari. Usibye TikTok n'urubuga rwa WeChat nabwo byarangiye rushyizwe mu zigomba kuzahagarikwa muri uyu mwaka, no kuvuga mu kwezi kwa 9 tariki 15. Ikigo gifite WeChat mu nshingano aricyo Tencent cyavuze kiti turimo gusuzuma icyemezo cya Trump ngo tubashe kucyumva neza, ntabwo impamvu zacyo zumvikana habe na gato. Ni ibintu bitangaje cyane. Tencent nayo ni sosiyete ikora imikino ikomeye kandi ifite ishoramari rikomeye. Perezida Donald Trump nyuma yo gusinya rino teka akaba yavuze yuko azabuza TikTok gukomeza gukorera muri iki gihugu. Gusa ariko kugeza none WeChat yo ntacyo aratangaza cyane kuri yo, nubwo nayo yavuze yuko izahagarikwa ku itariki 15 mu gihe izaba itaragurwa. Ubuyobozi bwa Trump buvuga ko guverinoma y'Ubushinwa ifite amakuru y'abakoresha ndetse n'abigeze gushyira TikTok mu bikoresho byabo, ibi nari ku Bushinwa ndetse na TikTok bihakana byivuye inyuma. TikTok ifitwe na ByteDance yo mu Bushinwa yavuze ko yagerageje gukorana na guverinoma ya Amerika mu gihe cy'umwaka umwe kandi nta buryarya. Yavuze ko ari ikintu kibabaje kandi gitangaje kumva yuko Amerika inyiturano yayo ari ukuzayihagarika muri iki gihugu. Ati icyo twahuye nacyo nuko ubuyobozi butitaye ku kuri, batewe ubwoba n'ibintu natwe ubwacu tutarimo kumva. Ati ibintu barimo ni ibintu bihabanye cyane n'amategeko, ntabwo byumvikana habe na gato kumva yuko Amerika yifuza ko Microsoft yatugura. Ni ikigo cyigenga kandi natwe turigenga. Ahubwo aho ngaho abantu bose bazi kureba niho hashobora kuva ubutasi. Biroroshye cyane. Niba bavuga yuko ari ubutasi, niba twereka impamvu banatwereka ibimenyetso bigaragara. Kuri wa gatanu nabwo kandi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa yashinjije Amerika gukoresha umutekano w'igihugu nk'igifuniko kugira ngo isenye ibigo by'abandi bikorera muri icyo gihugu. Muri riteka Perezida Donald Trump yasinye kandi avuga ko ikwirakwizwa rya porogaramu ziva mu Bushinwa bibangamira umutekano w'igihugu, bikabangamira politiki y'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubukungu bw'iki gihugu. Guverinoma ya Amerika ivuga ko TikTok ndetse na WeChat bafata amakuru menshi cyane kuba yikoresha kandi bakayakoresha mu butasi bw'iki gihugu. Iri teka rya Perezida
rikaba rivuga yuko ngo ishyaka ry'abakomuniste ry'abashinwa kugeza ubu ngubu rifite amakuru ahagije ku Banyamerika ibintu bibangamiye cyane umutekano w'iki gihugu. TikTok ivuga ko itegeko nyobozi ryatanzwe rishingiye kuri raporo mpimbano z'ibinyoma ndetse no kutita ku bintu. TikTok yakomeje yisobanura ivuga iti twasobanuye neza ko TikTok itegeze isangira amakuru y'abayikoresha na guverinoma y'Ubushinwa. Twamaganye rwose twivuye inyuma y'uko mu by'Amerika ibivuga. Amavu n'amavuko y'iki kibazo nabyo ni ibindi bitandukanye. Bwana Trump yatangije intambara ku bucuruzi no kurwanya Ubushinwa kuva yatangira imirimo. Umwaka ushize guverinoma ya Amerika yafashe ingamba zo kurwanya amasosiyete abiri y'itumanaho akomoka mu Bushinwa yakoreraga no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya ni Huawei ndetse na ZTE, aho iri tegeko ryarimo no gufunga bino bigo mu masezerano ya leta muri rusange. Vuba kandi yashinje kino gihugu icyorezo cya coronavirus ku isi gihungabanyije ubukungu bwa Amerika muri rusange. Hagati ariko no mu Bushinwa ntabwo ibintu babirebera aho ngaho ngo birangire. Imbuga nkoranyambaga zikomeye muri Amerika mu Bushinwa zarahagaritswe, aho nk'urubuga rwa Google, urubuga rwa Twitter ndetse na Facebook nabyo byaciwe muri iki gihugu. TikTok kandi yari imaze kugira abayikoresha barenga miliyoni 800 ku isi. Kugeza ubu n'igihugu cy'Ubuhinde nacyo cyamaze kuyihagarika, ntabwo umuntu uri mu Buhinde yemerewe kuyikoresha. Usibye TikTok kandi Ubuhinde bukaba bwanahagaritse izindi porogaramu zitandukanye zo mu Bushinwa, ibintu birimo gusubiza hasi cyane kino kigo cyari cyamaze gutera imbere mu buryo bugaragara. Ikirenze ibyo kandi ni uko Ubushinwa ari nacyo gihugu cya kabiri cyakoreshaga TikTok cyane nyuma y'Abashinwa. Australia nayo ikaba yaramaze guhagarika Huawei ndetse na ZTE, ndetse kugeza ubu ikaba kirimo kwiga niba TikTok nayo yahagarikwa muri iki gihugu. Ngayo rero amakuru atandukanye ajyanye n'ubukire bwihuse bwa Mark Zuckerberg ngibyo bitandukanye wamenya ku bijyanye na TikTok ndetse na Amerika, n'iteka rya Perezida wa Amerika ryo kuzagarika WeChat ndetse na TikTok mu gihe cyose yabitemeye kugurishwa kuri sosiyete y'Abanyamerika ikomeye. Ndagushimiye cyane we twabanye, impinduka zose zikomeza kuba uri buzisange hano nta handi. Wari kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'Abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza,
abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD itaraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.